DJ. Yeah. It's saying, me dear, me who ye pa. Na me jidi se CJ nanso ne ho ye na de mo fa encheyen mo a mo hyen ewo Adom TV so mo hyen Joy Prime mo hyen Joy News na ansa na meka atiefo eni ahwefo menka ne sa emfa ncheyen nkanea adundum ya era na ye wo mu no CJ na ama yenya sinto kakra na ye technician se guso den etoto enema said ye be na ye beba back on air nti monfa encheyen monfa encheyen ye hyemobo se enche titiu ye clients ye customers ye dwadifo a agya ye nemo ewo apam wo contract no monfa encheye pa CJ na chese bibia be fine na mum yanka tie for ne ahwefo se TV no ewo ofi obetimi akọ myjoyonline.com and afi adomonline.com news bia ya opese wunya bi ekenkan no obinya no myjoyonline.com na adomonline.com nteno so no ma hye so sa e de amai abena maminchi am driver Solomon me driver Solomon infum pasolo de one ne ba tema no oh okay okoto wache kama bibasa no ono asem na akai na no nim krobo na wache ne finance wache ya anya mfiru sam ani kra nka be na mbezem za akoto fufuro ba mbeze ko foi pa o ma koto no acha ba maji edi mo san so aso me se no koto fufuro ye jawo kra ana yego democrat no mate CJ mama fa wo enhyase wo daily guide mu na we na menim se do ne asem kese wo kromu sese dia hopes na do ye CJ hopes to da bia na ye kase asem mpenipa o asem mpenipa na 2016 sabre ya na aban foforo NDC aban ene na eteso na se wo to waba ewie ye efritama na ne otena ka mu hu ene framantemu ebia na tiefo se wate se yese postifo akote owura hopes na do ye ni ade ama che se keke hu dede ni ose hopes say ono 2016 abato adwuma wo ye ma MPP nye adwuma ketwa na chese dynamite yesema ye kan enye bi na kobla se wo ayi apiati hoyi enye bi asije na ba ye no ne ehuni de kakra na ye tete de chese ansampo na obetumi wonsa ka no ehye da ho ne means cramp of transport no enya sem kuma enti in Yira hopes na do ye ne capacity ben na okita at the time esa mine concession be de kita no anase bia ayi we no krampo no omo papa ya bo no kwari fo no concession be no so wa wasanso go tumi say wo kwaje dynamite mane ye na wo so wo kwete fragmentemu baabi wo ko jeja gumu gigim nti de hu baye ema omo fragmentem na ntimi empia bonte ankoto aba enu na nam so ma MPP win city 2016 no CJ na enti na se hoops na do ye se wen free MPP amayoko ni mu dia enka se mo enkanya dia na enkanya dia beba bonten enkanya dia obeka na esebisa ne se eye no kresa eyampa na sada na mati voter region e fa he pa ene wokoto no ko se pesi ehunu ne ani omafo no ekodi nkomo asembisi bibisa esia edi se dipa rebefi enya impact se ewosu nipa ebubu adan anode kwose kwaye mu na kwato ye ena sound do na gigigu nkrofo mu anti no wo mudi suro MP abonte akoto aba no ana ensembisa bebre na na wo hɔ no ma ne nyina ka wo bida posifo akwakwate hopes na do ye eso mra meyi ano nti wate se ya che do dia na ne babie efri eba eno no na CJ me no nyina wo ha ya na da bokrata de ba esa media foundation for West Africa owura Suleiman Abraham ene ne drum de krata komo mampani esa SML ene GRA contractor KPMG mu hwehwemu no so wo ma wie no mampani ayi so the white paper na omomoden na full report no of amra bonte na ye nyina nya kwanya ne kan bi na eno no okoti eya omanyi right to information act no ene wokotu ya wode ekwakodan mampani se wo gisa enkrata no no ekoti section 18 right to information act 2019 act 989 no eno okoti ye na eno so eno mo chese sa right to information act na mu no emra no sanso mo mampani akufuado ene na bedi
ne tumi say wo mo be declare ne beka say yentimi fa sa report we emawo ebra sa report na abeka mo sa do afutuo ene a recommendation say bia yesusu say we na wo ye wo di we toto kwan mu wo ye we say ya ebeboa sa de mani bi wo ma emama mpane na be di achi sa tumi ni say omo ma report no ema meto abonten enti no na koye koma memra no na enra ena enkrata free mampani atena ye ba ya na yugina hin ensa na hyase chese mampani afede wa release full report no wose wo mu say Right to Information Act no Emma no kwan so betumi akra sa report na Emma Bonten na so no ade ato abonten obi ankokan bi na nyina na so pese fan ye ne pepepe ye na obi adwene mu ye no chese fan say report na eba ne bibia ni ma ban no adisie eno nti ena mampani agemu ama na beto abonten a maka ho asem ache no na mede wo gina e wakatafeto so miensa ha ya no a se mede kan bo wamane ese empowermansi no ene mansi a chese wo mabo wo ho modern papa 2023 district level performance assessment and ranking institutes of local government studies wamo na omo chese overall no performance no enya 82.6% K2 South mansi no no ewo framantable no enya 26% omo na omo weye enti mpoho edin kudima odi 82.6% wini ye nom na K2 South eweye ende chese 26% ne nkoye kura na omo report omo de ba ye no omo ebeye ehihwemu eba na mamu nkuma nom empotem ahodo se de hwonhye ye etie amamuo no emodembo ewo hodom nom na eno na omo de ehwe kwan omo befa so ama mansi ahodo ne emu akrachefo ne emu akandifo no ayi omo yemani omo akomam aye adwumaden ediaboa eno eho asam saka da bokrata ya mepacho obekenkan de aka nyina ama me ewo daily guide mu ewo ne fa etoso me yensa na medewo ekwo de ankoda bokrata mu a na yegina ewo ne fa etoso enan na ahai na emabun ya wo mo ewo akache womo dwala yie pa womo HS bilsa ECG adwumakuo no de ebre womo no ano eden we no womo chese concern youth ya womo ewo akache South Masinimu ewo framante mu na womo yesa ahoboa no de wo ye chechenchenche no ahyehye so atia ECG adwumakuo no womo HS bills na eba no ye atwamne enioma womo edidi dwuma womo adan mu no enya niema ewo se bilsa mpanyifo de bre womo no ekokodru achichi sa nteno eno mabɔ ho kokɔ na wo mo ehese wo mo hia no ye ewo wo mo ensem bisa bi wo ade aba enye sa de a aye hu mo dum bosumi de to so nan mu mame enkwa ahoma no so na mene nana ohinin tu oye leading member movement for change mene nana ohinin tu entwetwe enkomo nana utime nka Adom FM tuni ye mo ache me ya mejo so awode wo hode nyame adom ene de me hoye ansen na me hodo do me kakra kafra nyame adom nana anapa ye kasa wo he me wo fie oh okay na me na pese uhu ba bia na me kasa wo ministries police station hon ma ja actually last week na I wasn't feeling very well pena my ye kakra nti enra na jona nka pese me sori kokra na me so me de me nya abotre na mpanyifo no bi wo ho de omo handle me train kakra. Okay, but when your information from police station ho no niam I me enra no pa no ankasa no me ni hopes no ankasa kasa enra no pa. Okay. And o ka kire me say apolisifoɔ ato nsa afre ne say wo mra obi sa ze di nti a omo say asɛm bi okokan say abatoɔ emri 2020 to 2016 MPP for send or campaign kasi ma MPP MPP for ma one binom kokoto otopa yibi e wo Ghana Togo border so say di be hunu na Togo for a NDC for a register o ma non compensation o mo ba Ghana beto aba say de be abato da no muntu metro aba intino saa de no ye no e ka ho na ebu ama MPP etimi we ni ya NDC for nanka omonye sebi omonye Ghana for nso NDC for person o mbe to aba na woman timi amba eno ana o say police for afre no am si okay ni onkonko tie enti oko ho be enura wi abe 12 oko me aye Greater Accra Regional Police Command ho omo man chance kakra
ana fe omo de ne call ministries police station copy madwumre enwumre ansa na ye bebusa ne ma so mo onye statement ni ade wie ya charge no kura ye mfa mo no ye peti ye hunu charge no a ye nyen hunu charge na ni so say spreading false information o say causing alarm mentimi ho na ye nya na papa but ye ko ba ni say a police force ye ntimi ma ne nkofie intino ye de na to sell ma de ache ye kan ya mo se de bi ni say na say we de mo na mo to so fa no nwane nko we mo se de bi enti ye ma ne da sell anope ba ya wo ma me ati ase say anope ya ye de ne court akodi na asem anope ya enti ye members no so bebre wo ho aloya fo nso ko ema ye pesi ye hunu court ko a police fo no e pesi ye de ne ko ni ye hunu charge nso a ye de abono nti de e ko so sisi ano nti anope no police fo na ye say ye de ne court akodi na asem anope ya okay nana ma mimbi so wadaruma asamwa opening hopes na doye ekan yi na say esi some 2016 someone waka no afie 2024 efa no djuma okodi ni 2016 edema MPP amayoko yi nana ohini nto etew say anya na me kan say mra de sebe obi form mra yemfa mra kwan so ni yemfa nka ho ase na asamwa eye clear political statement esi 2016 ampa besin ne obi ante ho hwe yanti so obi kura kuprae hopes na aka eti so pese o yan hwehwe mu a na se nya political motivation ana se enya wadwe ne se o pese o kire nipa no ho powerlizer enya ne se owura ani e fa details no ba ne yan kwan hwehwe mu enra anadwo no besin ne no o ma hwehwe mu na wie ani e de ne kokota no pay 2 na say ya mi guta phone video no wo mi phone so Peace FM radio TV so one kwa mi se fa kan na kasa e samia wuku ati TV so say politics there ye ni nipa bonifo ni papa fo nyina na ye no no samia wuku no woni baby ya arm robbers ehia kwa mi se fa kan say wasi yes me say minim baby ya arm robbers ehia TV so apolice vote here ana o mante ana ba ni tie ana no ye different obi a wonim baby a arm robbers ehia ani obi o say 8 years ago say ye koto atopa ye bi o be say de be hunu na ngofo na ne ye invite dia senga obi onim baby arm robbers ehia o wonim bon anu na ma ye mu benom feel say aban no na she police fo achi na we say ye purely political motivated because hopes no a very big campaigner at the MPP. And a free MPP, and a way dear lunch martini moving machi, and a bay of Fanto. Alan the free party no more bay of Fantono. Almost have Fantono there, Nansa pay will be. Abavandozu na enyi a wo ya dane kodie. Abavando nya na enyi, and a fade e di ehu e to MPP for so. Enunti will be a wadi aginum so be support Alanche Martin. Sa hopes in arrest a signal say almost be try so almost the political intimidation. There will be any on the grounds painting it sounds on my Ghana no. Yampenny for the Kukudrone no Korean Chichire. Mo be unsure. Emra Enyana Juma. But baby a Ghana drama. Democracy a woman and your political and political intimidation and say the Juma. Maybe the air caution. Me see quite that say mambra nya adwuma nemom say wo smell political hand in the course no na meka say asem na police for hand omo handle because enra na dwea wa fere obi wo make statement yintimi hunu charge na ni so ya investigation wie anopa ya yenko trial nana wadaruma 2016 asem a hopes in the car ni nyina ye wo man mu ha wa so na wa habi bibi sasi se to pa media ze mintime nkyere hopes in the car and this ambassador position for go wi mu a and the nra nwumre beti na no o ma ye wi na wi ana o de kokoti o ma ye wi na we nso ya asem a obi kan na mo se ma go wi nhwehwe mu a e se ya kyere to kukum ansa na
Me dem nya lawyer. Okay, but Nana said, who MPP? You were a strong member of the MPP then, around 2016. I hope so. Say, Asemi ACA. One, this is Bribi says. No, but you were a strong member of the MPP, a leading member. I was not a member of the campaign team. I was not a member. Look, me free office 2010 as general secretary. No, and what some of the members meka. But who a strong member? Meka just a member. Yes. Now, strong there, I can't tell you that. As of 2016, now when you're a strong member of the MPP. May a member, just put it member, because and somebody be on your feet, hopes in Asima Bena Maybeka. Now, may a member. That's all I can tell you. Okay. But then you may be a Koswa. Mean to mean Kasa, now me a strong member. And they mean to mean Kasa. Now, me a member, yes. Okay. The main suspect, Openi Okaka Semi, I hope sin, approach Forton Safreno, approach Forton Safren, between and running nay, Ebia, who nimu shema approach for aye, Yanti, Omu Jina Sumana, Paya, Omodeno, a court, and to me nim near Etiamra, and a more approach for a tuno. Nana. And approach for investigation, Monfam man, the lawyers, no lawyers in who charge the Abono, and then I answer, yeah, na Kakra. Police for Ghana police for it to be the overnight. You must say, dear Sanka JB Dankwa, I went on the baby kuro. You kono. Home with you. It took how long? A nipa eko woo, Techimai. Last election, a nipa watch a 220 at the a home investigation. A nipa watch a woo. Police for you, investigation me, at 79. Men got a police for 1 year, but the Americano a year 2 was some way on me a Yemen, and none a Yemen, a yet in the public building, so one kakra. Well, and the movement for change, and I'm more move to, and they hopes in Echo Court. Nana, nothing has a bit in Commonwealth here. Ye dear Chilipa, in I don't know. A lawyer for dear anymore. A cornea could teach charge. Nagana Puna should be Tiahuno, no cry, a woman, and they say, as I say, here, saying as a police for fun. Nasa will be so a woody impo bamua. Now will be for France to be cassette, meaning baby arm robbers into Asia, and no, a police for homogeneous say. Now, I may not see anything here. Now, he a leading member of the movement for change, and I know attraction and common. Abena. Na me aja post for na ni mo mo hyehyeye ene said yeti ba bibia ni a omo waye ni na aja obi ahunu ba bia okọ ene said yeti wa lawyer fo a omo makwan na me say mo interest wasem we mu e wo say ye monitor pass ye ni heba bia beko te sije eno no akache mabu no so aye che ne ye next month omo dia she 4th until omo hwe nim so omo beti be dia fi sije mpanyifo ho nse bi so omo bi sije na omo benya anoye ansa na sa eda no adru na sije ma me fa wo enwie wa hu na me fa me birthday sie ento aso tew na fe